Danas na kanalu nemamo samo još jedan sat. Danas imamo prvi sat jednog novog brenda koji tek izlazi na tržište. I ono što je meni posebno zanimljivo, brend dolazi iz Hrvatske. Ovo je Savicenti Situs Diver. Kad imate novi mikrobrend, pogotovo domaći, onda nije samo poanta reći dobar je ili je loš. Poanta je vidjeti ideju, razumjeti priču, pogledati što sat pokušava biti i iskreno reći gdje pogađa, a gdje još ima prostora za napredak. I moram odmah reći, ovaj sat me je na prvo oduševio. Ta kombinacija različitih inspiracija, ozbiljnog diver karaktera, sjajnih detalja, odlične kopče i ukupnog dizajna jednostavno izgleda napucano. I neću sad lagati, zadnjih tjedan dana družimo se stalno i zamijenio mi je Tudor Black Bay kao daily sat, a to nije mala stvar. Dobrodošli natrag na kanal. Ako volite satove, mikrobrendove, recenzije i priče koje nisu samo suhoparno čitanje specifikacija, onda ste na pravom mjestu. Danas imamo nešto stvarno posebno. Prototip prvog sata novog hrvatskog brenda Savicenti. Sat se zove Situs Diver, limitiran je na 100 komada i dolazi u 4 bezel varijante. Crna, crvena, plava i zelena. Svaka boja ograničena je na 25 primjeraka. Ali prije nego što krenemo u sam sat, mislim da je najbolje prvo objasniti tko stoji iza brenda i koja je priča iza cijele ove ideje. Iza brenda stoji Dominic Calaggia, osnivač Savicentija. Dominik je 7 godina dizajnirao satove za druge brendove i u jednom trenutku odlučio da više ne želi graditi tuđi san, nego krenuti graditi svoj. I iz te ideje nastaje Savicenti. Brend je nastao iz vjerovanja da se vrijeme ne smije trošiti uzalud, jer vrijeme je jedina stvar koju nikad ne možemo vratiti. I to mi je dobra polazna točka za brend satova, jer sat nije samo stvar koja pokazuje vrijeme. Sat je predmet koji stalno nosimo sa sobom. Podsjetnik, dio svakodnevice, nešto što je na ruci dok radimo, putujemo, donosimo odluke i stvaramo uspomene. Savicenti se imenom veže uz Svet Vinčenat, odnosno Savicentu, malo povijesno mjesto u srcu Istre. I tu dolazi taj hrvatski i istarski identitet. Hrvatska nije zemlja koju ljudi prvo povezuju sa satovima, nismo Švicarska, nismo Njemačka ili Japan, ali imamo nešto drugo. Obalu, kamen, tradiciju, povijest, karakter i mjesta koja imaju dušu. I upravo to brend pokušava prenijeti kroz svoje satove. Ideja nije bila napraviti samo još jedan diver. Ideja je kroz sat predstaviti dio hrvatskog identiteta. Njihova poruka je jednostavna. Make time count. Ne radi se samo o tome da gledamo kako vrijeme prolazi, radi se o tome što radimo s tim vremenom. Kad sam prvi put uzeo ovaj sat u ruku, dojam je bio jako pozitivan. Ovo je sat koji odmah ima prisutnost. Nije dosadan, nije generičan, nije jedan od onih mikrobrand divera gdje imate osjećaj da ste ga vidjeli već 100 puta samo s drugim logom na ciferu. Ovdje se vidi da je dizajn pokušao spojiti više stvari. Sat vuče inspiraciju na Rolex Submarineru, pogotovo u toj osnovnoj diver formi, bezel, čitljivost, sportski karakter i opći osjećaj ozbiljnog divera. Ali onda kućište sa strane ima nešto što me podsjeća na Patek Philippe Nautilus, a cifer i kazaljke mi nekako bacaju na Breitling Super Ocean, zbog tog modernog, sportskog i dosta snažnog vizualnog dojma. I sad kad sve to kažem, možda zvuči kao da je sat previše svega, ali meni se osobno jako sviđa. Ta kombinacija najboljeg od najboljih, kako bih rekao, izgleda baš moćno, napucano, ali opet ne kaotično. Sat ima karakter i baš ga s guštom nosim. Dizajn je definitivno jedna od najjačih strana ovog sata. Ono što mi se posebno sviđa je odnos bezela i stakla. Bezel je vrlo tanak, a staklo ide prema gore. I to satu daje jedan jako lijep vintage vibe. Nije to onaj potpuno ravni, moderni, sterilni izgled gdje sve izgleda previše tehnički savršeno. Ovdje ima malo šarma, malo dubine i malo tog starijeg diver osjećaja. A opet sat nije retro na način da izgleda zastarjelo. Više bih rekao da ima moderni diver dizajn s vintage detaljem. Cifer je čitljiv, sportski i jak. Ima dovoljno karaktera da ne bude običan, ali opet nije prenatrpan. Ovo je diver i diver mora biti čitljiv. Tu nema puno filozofije.
Kod ovog sata se odmah vidi da je cilj bio napraviti nešto što izgleda ozbiljno, nešto što ima prisutnost na ruci, ali i nešto što možete nositi svaki dan. I meni je to jako dobro pogođeno. Što se dimenzija tiče, Situs dolazi u vrlo pogođenom paketu. Kućište je 40 mm, a debljina je 11,85 mm. I to su dimenzije koje za diver jako dobro funkcioniraju. 40 mm je stvarno dobra mjera, sat ima prisutnost, ali nije prevelik, a debljina ispod 12 mm za 300 metarski diver je odlična stvar. Tu treba naglasiti i 300 metara vodootpornosti, screw down krunu i safirno staklo s antirefleksnim premazom. Ako sat izgleda kao diver, želim da stvarno ima te diver karakteristike. Ne mora nitko od nas ronit s ovim satom, naravno, ali volim kad se sat predstavlja kao diver po izgledu da ima to i u specifikacijama. Bezel je keramički, jednosmjerni i ima 120 klikova. Vizualno mi se jako sviđa, pogotovo zato što je tanji i u kombinaciji s ovim Box Sapphire staklom daje jako lijep vintage karakter. Međutim, ovo je jedan od dijelova gdje se na ovom prototipu vidi da još ima prostora za doradu. Na ovom ranom primjerku bezel ima previše backplaya i mehanički osjećaj kod okretanja nije još potpuno konzistentan. I to je nešto što je i sam proizvođač već naveo kao stvar koja je ispravljena na finalnoj verziji. Dakle, jako je bitno naglasiti, ovo nije mana finalnog sata, već zapažanje na prototipu. Finalna verzija ima bolju akciju bezela, nema lufta i konkretniji osjećaj pri okretanju. I to mi je drago čuti, jer kod divera bezel mora biti dobar. To je jedan od onih detalja koji možda nije najbitniji svima, ali ako volite satove, znate koliko dobar bezel može podići cijeli dojam sata. Narukvica je jako dobra, ali ono što me je posebno oduševilo je kopča. I to ne govorim često, jer budimo realni, kopče na većini satova su dosadne. Obično su samo funkcionalni dio. Otvoriš, zatvoriš i gotovo. Rijetko kad kopča daje neki poseban karakter satu. A ovdje kopča možda je i glavni detalj na satu. Dizajn kopče je drugačiji, zanimljiv i odmah se vidi da nije samo generički dio koji je stavljen zato što mora postojati. Ima prepoznatljivu hrvatsku šahovnicu s logotipom sata i to mi se ekstremno sviđa. Kod mikrobrendova često vidimo jako dobre specifikacije, ali detalji budu malo obični. Ovdje se vidi da se razmišljalo i o tom dijelu. Također, narukvice ima i mikropodešavanje. Ovaj tekst Adjust na unutarnjoj strani kopče bit će manji i suptilniji na glavnom modelu. To su sitnice, ali sitnice koje rade razliku. I dobro je vidjeti da su prepoznate prije finalne proizvodnje. Unutra je Miyota 9039. To je japanski no-date mehanizam, ima hacking sekunde, ima oko 42 sata rezerve snage i 24 rubina. Radi se o mehanizmu koji se često koristi kod mikrobrendova jer je tanak, moderan, pouzdan i daje dobar balans između cijene i performansi. I za ovaj cjenovni rang to je meni zadovoljavajuće. Međutim, moram biti iskren, možda bih u ovakvom satu očekivao ili volio vidjeti švicarski mehanizam. Ne zato što je Miyota loša, jer nije, ona je jako dobar izbor, pogotovo za neovisni brend i prvi model. Ali mislim da bi švicarski mehanizam dodatno digao sat, dao bi mu malo jači osjećaj ozbiljnosti, pogotovo jer sat već dizajnom i specifikacijama cilja dosta visoko. S druge strane, treba biti realan. Švicarski mehanizam bi vjerojatno značio i višu cijenu, a kod prvog modela novog brenda razumijem odluku da se ide na provjereni japanski automatik koji omogućuje dobru kvalitetu, tanji profil i razumniji cjenovni rang. Luminacija je sasvim zadovoljavajuća i ovdje ću biti dosta jednostavan. Za diver luminacija mora biti dobra. Ovo nije dress sat, ovo nije sat gdje je luminacija sporedna stvar. Ako se sat predstavlja kao diver, očekujem da u mraku bude čitljiv. Kod ovog modela luminacija radi točno ono što treba raditi. Markeri i kazaljke su dovoljno jasni, čitljivost je dobra i u kontekstu ovog sata nemam nikakvu zamjerku na luminaciju. Kod kutije imam jedan osobni komentar. Meni bi možda neka kožna kutija bolje pasala uz cijelu priču sata. Nekako bi dala ozbiljniji, luksuzni i topliji dojam.
ali s druge strane potpuno razumijem zašto nema smisla previše trošiti na kutiju u proizvodnji, jer na kraju dana ne kupujemo kutiju, kupujemo sat. Kutija stoji negdje sa strane, a sat je ono što nosimo na ruci. I zato mi je puno važnije da je novac uložen u kućište, narukvicu, kopču, staklo, vodootpornost ili završnu obradu, nego u pakiranje koje ćemo pogledati jednom ili dva put. Ono što mi se sviđa su kartice i prospekt. Daju dobar dojam i lijepo zaokružuju cijelu priču. Posebno mi se sviđa dio gdje sami slažemo sat i dobivamo dodatno iskustvo. To je mali detalj, ali daje osjećaj povezanosti sa satom. Nije samo otvori kutiju, uzmi sat i gotovo. Imaš osjećaj da sudjeluješ u procesu proizvodnje. Također, unutra postoji prostor i za drugu narukvicu ako želite naručiti sat sa obje opcije, što je praktično i lijep dodatak. Jako je bitno još jednom naglasiti, sat koji danas gledamo je raniji prototip i zbog toga ga ne treba suditi kao finalni proizvod. Na prototipu se vide neke stvari koje nisu savršene, ali dobra je vijest da su već prepoznate i da su ispravljene u finalnoj verziji. Prva stvar je bezel koji trenutno ima previše povratka unazad i osjećaj okretanja nije dovoljno konzistentan. Finalna verzija to je ispravila. Druga stvar su bočne površine kućišta. Na ova 4 kuta gore su trenutno polirane, ali na finalnim satovima biti će brušene. Mislim da je to dobra odluka jer će satu dati malo ozbiljniji, sportski, a možda i profinjeniji izgled. Treća stvar je tekst na kopči, to jest na mikropodešavanju, gdje će na finalnoj verziji biti manji i suptilniji. I još jedna stvar koja je na nekim prototipima kriva, markeri sata koji su blago krivo poravnati. To je također korigirano i ovo mi je jako važno jer od prototipa do završnog proizvoda je prošlo dosta vremena. Brand ništa nije ignorirao, svemu se je posvetio, detektirao je sve probleme i finalni sat sada izlazi u svojoj najboljoj verziji. Najviše mi se sviđa što sat ima karakter. Ovaj Savicenti ne izgleda kao dosadan prvi pokušaj nekog novog brenda, izgleda ambiciozno i to mi se sviđa. 40 mm veličina, 300 metara diver, tanji bezel sa staklom koje daje vintage vibe, ima kopču koja je posebna i satu daje kompletan identitet i na ruci izgleda moćno, ali ne preveliko. Sviđa mi se također i cijela priča iza brenda. Sve Twinčenat, Istra, hrvatski identitet, ideja da se vrijeme ne troši uzalud. Sve to satu daje dodatnu dimenziju. Nije samo još jedan sat s logom, ima priču, a kod mikrobrendova priča je jako važna. Osim stvari koje su već najavljene za finalnu verziju, ja bih osobno možda najviše volio vidjeti švicarski mehanizam u nekoj budućoj verziji. Ne nužno odmah, ne u prvom modelu, ali mislim da bi to bio logičan sljedeći korak ako brand želi ići još ozbiljnije. Također možda bih razmislio o premium kutiji za neku posebnu verziju ili neke nove limitirane edicije. Iako ponavljam, razumijem da je pametnije uložiti u sat nego u kutiju. Što se samog dizajna tiče, meni sat stvarno izgleda prekrasno. Možda je spoj više inspiracija, ali u praksi izgleda jako dobro i to je ono najvažnije. Nakon tjedan dana nošenja mogu reći da me sat stvarno iznenadio. Očekivao sam zanimljiv prototip, ali nisam očekivao da će mi toliko brzo ući u rotaciju. Zadnjih tjedan dana nosim ga stvarno puno i kao što sam već rekao, zamijenio mi je Tudor Black Bay kao daily sat. To ne znači da je objektivno bolji sat od Black Baya, ali znači da ga nosim s guštom i to je po meni najvažniji test. Možeš imati najbolje specifikacije na papiru, ali ako sat ti se ne sviđa na ruci, onda nešto nedostaje. Kod ovog sata tog nema, jednostavno me vuče da ga nosim. Izgleda moćno, ima dobru prisutnost, karakter i daje osjećaj da nosim nešto drugačije. A kad znaš da je riječ o novom hrvatskom brendu, prvom modelu i limitiranoj seriji od 100 komada, cijela stvar postaje još zanimljivija. Ovo je sad za ljude koji vole mikrobrand priče, za ljude koji žele diver s ozbiljnim specifikacijama, koji vole satove s karakterom. Zanimljivo je onima koji vole imati nešto što nemaju svi drugi i posebno za ljude koji žele podržati domaći projekt. Jer ovo nije sat velikog brenda koji izbaci tisuće i tisuće komada. Ovo je prvi model novog brenda, limitiran na 100 primjeraka i to mu daje posebnu energiju.
Zaključno, ovaj Savicenti sat je jako zanimljiv prvi korak jednog novog hrvatskog brenda. Ovo je raniji prototip i zbog toga nije savršen. Ali ono što je najvažnije, na finalnom proizvodu ispravljene su sve mane. Sat izgleda moćno, na ruci sjedi odlično, ima kopču koja mu daje karakter i dizajn koji spaja različite inspiracije u nešto što na ruci stvarno dobro funkcionira. To bi bilo to za današnji video. Napišite mi u komentarima što mislite o ovom Savicenti Diveru. Sviđa li vam se dizajn, koju boju biste odabrali, što mislite o Miyota mehanizmu? I ono najvažnije, zanima li vas ovakav hrvatski mikrobrand projekt? Naravno posjetite njihovu web stranicu i Instagram profil. Linkovi su u opisu ovog videa, a ako imate sugestije, slobodno ih napišite u komentarima. Ako vam se video svidio, bacite like, preplatite se na kanal i zapratite me na društvenim mrežama, te se pridružite Facebook grupi Hrvatski satovi. I naravno, zapamtite poruku ovog brenda, make time count. A mi se gledamo ponovno za točno tjedan dana, subotu u podne.